Ole ngai nom le mia mia don mange mi puya wo ngai thatu zong zong te chibai le ve kule pu editor thu toi te zo na ni pa formin ka han soi ve lo kango MNF partin FCAA adopt do lo na lan tir nan October thatop lama kong zo run pui wai hot an tum tlat hi avamak ve MLA by election nei hun pon to chunga he tiang lam huai hot lui hi phalani reng em le dan le rai omsa paljunna tling ani loem ni o lo ti lui don ta se boina chok chuak zonga chona lam antin zon em ni zo gang le cover he thiam lo ve o election danin lo phal lovin keng ko don ta se an thul don em niang le ka ngai dan chuan he ruwa manna hi thul ri se an ming thazok fel wangmo te ka lo ti ve mai mai ke mi mol hian boitei pu aizol pu editor chibai le I channel hlutak ngai thatu te chibai ka bu ka nangma ngei po ka thinlung takin von lo chibai ka bu ka che dampa bial in thlang tur te hi he channel kal tlang hian mitam takin tun ma lo bial to tu MNF le congress ten an lo mangai lo zia le tun ma po a lo mangai lo tu te hi tun ba election a hian lo tling po ni se an mangai thut don lo thu le opposition a omai chuan an mani bial ma son nan ruling lama oma that thu mangai taka an hril mol mol hi an oi du lova ZPM an vote ling du lawa ni chuan ui ama luak nu ei ang an ni dona bial nu fual le ensan ni tlak ngoi ngoya ka nga yang pu vanlal sai lova hi ke chuan a finga ro re la thiamang ka ti lo lo tling ta po ni se ama lo hi zoram kai khruai tlak mi fing tak tak ZPM hian an nei teu tho chu wang chuan ke chuan kha le chen zoram khovel deng chhuwa khopin love song le leng long alo satoa chu mai ba ka gospel hanen chuta ming chian na nei mi alovin lalpa rong abozom le boka dampa bial mi puite hian han thlang tling ve se MLA pension hlodi han nei ve se ti hi ka du pui mani pu sai lova lalpan mala somna man ruwa tang theu turin he channel kal tlang hian dampa mi puite ka somin ka ngen thewa cheu bai lung leipa pu editor chibai le zora mi pui awo hi ka mai ngai lo hei dampa bial in thlang tur chu angai nom hle maya dampa bial mi puite u ngun takin lo ngai tu ro u zoram calcium putro male puthang tia inkom na kha in lo ngai thlave nge in karinga puthang tia thu soi ti ang kha pu sai lova hian ati ve thengem le ka tia tin ka hriat ve dan chuan pu sai lova hi contractor ani ka hrengai lo ma se contract na athok du ve tat khan suma du zia ati lang hlein ka hria pathian mi ni ya ramdanga po chanchin tha thilakal chuak hial khopa pathian tri mi ani kaloring ve ma pathian alo ti lo zia chu ani na nen point me lo contract na athok du kha makatia pathian thu le pathian tri na wanga sum le hlok na achan phal lo khan sum alo du ve zia ati langin ka hre vetlat pathian mi te chuan e khovel ro puina le nun khonom na te le sum le pai anum ve ngai lovin ka hria engkim chan na an ruat jok thin pola chuan ke mi zirtu te ni ro u ke po krista zirtu ka ni ati mi mai tin kan mi thiang hlim kal ma sa te kha han ngai toila chulai khalai khuwa nupui fanau te nen nuam takin an khosa ti soi tur anom ka hrelo chimlama po contractor ni mi alo contract na thok chan maria hian anoma an lian so to khom mai ZPM hian eiru ka kan filim an ti thina tun kumni borvel maya an lan chhuate chuan a za thlak lu tuk dona sin an eiru ka tilowa kumti hanvei tam phot se a hria tang chu ma se kan ti tiang MNF le congress eiruwa an soina tam ber kha contractor ni lovin contract an thokha niya pu sai luwa po khan contract a thokhan pu duwa MLF ana nuai ni ape ti te kha a omani lom ni kha nge in soi chiat na mai mai zo
tin pusai lova hian kan sarkar arin chana a tha e ma se kan sarkar hi atla cheme ka atla hniam zela an tal boi to tak zeta ni e tuna phei chuan FCAA te pasin central atangin engkim an ron ruam mananga thil dang dang po ron thok thei turin phalna an petluk ania heng te po hi an poi ti talo hial ani hi sarkar ma sa te khan heng FCAA te hi tu nanga thlop le pas lovin kan zoram hi minlo kai hruai the ani kha tu na hian ZPM hi an mangang ta hle ani ti a hriat tak zetin ka hria boyapa pu editor kanip tu party te chuan kong zo sai an relamo zo mol te se ruling lai party an choi mo do nang vel ani hiala mi pui chuan an ngai ka ring independent sual in ti in thalai tam takin nun hian an lo chan pha an zara lal thut thleng chuti chen ron lo in lal an ron thot kha ni ya khati hun chung khan an hruai sual famta te kha martar hming an putir ti kan hrengai lova an u le naw le nu le pa te ralna thil pek an hlan po kan hrek lo thilowa ruanga lo kir pola in siam pamra in vua lung hnur le harsa taka wak bai te po Mizoram Congress Ministry khan thei patop choin a chom dol ta hian ani kha sarkar na an chan chunga an lamri ngai lo ramta na boral ta ti chu tuna an member te ril rusuk thlek ko hernan ram chana martar ti hming te pe in le an mi le saladam nge pamra mi le sa te ro an thil hai deuh chu ani hi heng kan sei zong zong le Kolkata a Mizoram House thaltak te wangte Skywalk le Ropeway project thamral ta te wangte ACDP sum cheng noi ni le sing sari le sanga sarkar liam ta in alabat te thin pa in kong zo chu I han hoi hotlang lo lo te ngum hiang kan lo tum sa angin FCAA te po kana pui nge tura nga ila aro pui don e masin upa Dr. Thangte ya by election candidate point alo pon thiak thuak zu zu in kan miwi om tak famta purin tluang a sai lo po martar hming putti rarem don sia akhono tin hanti ho lo lo ila a thalo mo kan nip tu party te hi boruak siaman thiama a hoi hot tua han changngal nge nge se anui zathlak tur zia ngai to ila FCAA mi puin a chia ta that po kan la hriat lo chungchanga kong zo tur po chu tiang vela omzene lo nin mitam tak chuan kan ngai ani mami paralte Aizawl South pu editor khonga in ways phaileng mi pui te hna ka le khathon hi min lo chiar chwa sak theila kalom hle ang ama saberin ways phaileng mi pui te chibai photule hun rei lo te a khian in khoma son na tura na thok tu tur du thlan na poi mo tang mai in kutza la ngei a in khat dona a chan po soinon ngai lovin in hriat vek kha ka khil du cheu chu in khopa ngei mai zoram dung le wanga o zoram tang fan fan tia aw rong rong thin Josepha angmaya nungchang moi le pathian tri mi hlem hle na le meichian mi pat na ko nga po soisip kai lo pu wanal sai lo wakha du sakna chang in lo hrelo pal hlawange then khat ngai dan opposition atan politics a senior thaviau tura soi kha chu party ma khongai rana tong mai ani ti in lo hrethiam don nia dik tak chuan in khua le bial ma son na lam a ko khau lo ti in hriat ka be se party pakhat mi puin an hno hlim deuh hlot kan zoram siam that a hne ka ti chingpen kholo zual zel tu choi san le tuma chingne beram vun sin chunga mual le liama zei taka lemron changkha in khopa nge in bial le khwa nufum na hmuwa ve ngoi ngoi tu hnol phana na mangin mauruangi aya bing tai zok in lo zon hlau da nge in mi hriat than in ram chua pui in fe pui lui in local pui in sikul kal pui mi ming tha sai lo wakha in hriat than em ani awangin lo sit mai su ani kha chu tu te muanga candidate ni vele a in bial ronve thar chop thut le du sak ta thut cheu ani hau lo ania o ama mi te hne na lo kala
ama mi ten an lom si lo ti thu ang vel kha thleng velul su se atlai ma nge in ril ru siam thar le ula party pakhat in ham puar nun le chak wang mai mai in kho tui liak nge in fapa laka ril rudang puin at so du hau su tuna opposition tra senior ti tu te khan an party dul puar le na bak an ngai tua na alian lo ti lo hremol te u dik tak chuan in bial tu MLA muangin chol se purin tluanga sai lo kha opposition MLA ni chunga na thok thaviau turangai le soi ani deuh thina ni ani kha chu mizo dana atlin lo na lai soilan moi hri lo ani wangin party tinin ama fakzong veka achungchang soi ani ya hei hi mizo ten mana tanga kan chin dan tha kan lavon nun zel chu ani ama ero chu tun boruaka lekha thiam san lo chungchang hanri khan pusai lova chungchang atlain assembly house apo za puyom turanga soi du hial te khan an party mi class 8 pass changchangero an fakratui le hle si te hian dampa bial mi puite ham thatna aya an party ham thatna mai an tuipui ruk sia hre thiam mula bumin omdu hausu ato bera chuan ama tirko pola thuko changin o galatia ramami te u engin nge doya che u in mit mu nge ya khen be ani te nul nen tiang mai khan in mit mu nge ya pathianin zoram siam thaturin midik le hlem hle lo te ko chuaka chu chu huai taka lo thlop na chang hre turin ka ngen tak meu chewani galatia ramami ti ang hian doya ti nom hausu kumtam dak chung MLA ne ya inom hnuwa India ram huwa po a nufual zinga tel inlani chan te hi ngai tua chiangula opposition tha politician senior tivel mai mai ngai to man in ni mol lo kha o dik tak chuan tuna social media lama chung nong deuh zok hri aparti mi ten experience nei tia an soi vul me khi voi tam opposition ben sa athu kan hmualom kan hri alom a theina po voi duai lo kanen to opposition tha le hriam huai sen ani ngai lo ti hi tlang takin ka han hril du chewani kan pu te ngai bok hi a fatu atang le sela a ko chung kan ei le mana tia an lo man nal to politics tik hlui bok ron ma chuan te taksa kha lo ngai ne bro engpo ni se lo damula tong kam thlum le fak derna chi thlum mum laka lo in veng tharo u dam takin mang tha hri photu le vo thlak nia kanin hmudon nia u waste lover open letter to vanlal lura lurteya chibaile pulian ming thanga zitke biker open letter ithon na khan kaming te ron soilan veta ka chuan thil om zia ron hrilche ka du viawa ma se thu kha noi ka ti dewa wangin engma ka ron soi talem lova ma se ming mera I ron soi tel ve tho pumai kal lalman zola hian a chan nan open letter aron thon vetak sia je chuan tlem kan soi veange kha open letter a an ming iron sei chuadang hriat a changte ruat felanu lalram moile david sailo te po hian ron chantla ka chian ngai lo che ni mai theye I thu ron soi pui tling taka kanram din hmun hre thiam chunga siam thatna tho har sat zia te hre phak lowanga min ron pu na ero kha chu I didik chia lowani ti karon soi ve du hrim hrim ani puman zualan aron channa che hi ngun takin lo chiarla thilom zia poi hriat pha ngei ka be se I open letter thon ber pulian ming thanga phe hi chuan chantla ka chi angai lo ani berani yang tharau lam in beina ni ya ti sa taka chan le ta tum lo thua sei khatia social media kal tlanga I thian pa po poisa tam tak ba anga iron soi te kha defamation case file theina ni ro chu lo hriala chu ka du khom mai tharau chiawa chungchang iron soi phei kha chu ama pulal do ma hian tharau chiawa chu alo chang ngei zok ani ti alan chian na zok chu kan fil zok ang che o kanram hruai tu ti tur poimo ma saber chu kanram hi ele bara in to dila siam hi ani ma se pu pc biak siaman visual boi pastor chhona ru ro phor chungchanga a interview na khan tharau chiawa alo boi pui zok zia chu alang reng ani lom ni pastor chhona kuang zon tu tura a somna po
alorem tie ni lom ni pulian ming thanga ten ramro rel na khoi chung changa appointment an deal thakhat nga nu po apek theilo lain pastor chona ru ro zon tu tura som tu visual boy appointment deal na chu rang takin alorem ti theimaya hei hian tharau chiawa a boy pui jok zia chu anem ngetin ka ria engpo ni se tu po open letter I thon le don ani po in midang dang lo mer tel du to lo la itan po him zokin karing ruata sailo po editor chibaile nisari thasom sang ni som ni panga a ka thuron thon che kha ka lo chun som le lo kanga khonga in min lo chiar sakle thei e mang chumo tun kan sarkar hi en chin sarkar ti tu ten a en chin tu te anin chir to a poi an ti tu te chu MNF mi le sa te an ni ya an mani hian midang te poi ti niom takin thuan chua vela lem chan hi khuya tanga an zir nge niango ka ti mei te ho hne na tanga an zira ni ma na kan tiang an ti lova kan ti ve lovang an ti apiang an ti zel te an ti kwal vel boka tuna kan sarkar ZPM ministry siam ministry hi zoram nga fak an ni nan pho lang zelin ka ria ZPM chuan an flagship bana kai policy chu an sarkar rualin man lang hala hetianga flagship program hlotlin na tura an sarkar vele a malang ngal hi kan sarkar nei tua tuma an laum velo tin kan tiang an ti chu an be ngal chat maya kan sarkar chuan so thing kan leyang an ti ya an sarkar vele an lei ngal bok in than le don mai nga kin hun an nga khotlai velo boka ma an la nga la vote zon nan rundal chowin an ti velo bok chuti line tu sarkar nge cheng noi thum kan semang tia cheng singa chau sem tu te kha ZPM sarkara mipui an beidong te an tia tu te nge beidong kan ti chuan MNF mi le sa te hi an beidonga ti ngai na hrelovin mipui te chu beidong angin an soya mipui nol pui hi kan la beidong lo ani ti hi lo hremol te se tram khat po an man zo ma a beidong anga an chua po hi lem channa tanga lo chuak lem chang thiam party tanga loir chuak ani ye dampa bial mipui te hne na thuron toy te in chun zom lokang doctor thang te avot tuma MLA masa purin tlonga sailo sul nu chun zom thei tur niom taka beise na lian tak nei in ti ho khan party le sumbak ma chuan in nei love vanlo sailova chuan engma ati thei chuang lowang engni na ma an pe lowang te in ti vela experience lo nei to doctor thang te a hi kan ring jok te in ti mo ZPM sarkara na chuan engwangin nge opposition in ruling MLA aya thil ati theizok te lu lang ni thil ati theizok na tur chan pakhat ma om lo ti hi lo hriaula doctor thang te ya po thlang tingula engni nama ZPM sarkar lai hian an pek ring su in party ril ru kha pai bo watula in khomi le sa in bial chung mi nge hi thlangula in van nei fe zo kang tin experience lo nei to kan bial ta na plan siam thiam tur nge hi thangila te in tivel mo engineer te le athok tu te plan siam beka lo man rin ni MLA te chu abul tum tu mala tu mai an ni dampa bial chu minority kan ni in ti mo minority te chuan ruling hi an bo zela an fingzo khopin ka ria chu ti line zo khwa mi ning khong khajik tuak lo sum chia ma chuan ho hian in ni na in hai zo ka ni hi tu na po opposition in thantlin chuan minority te wang ani ran don lo nang mani wang ani zok don ti hi lo hrenon le ro u dampa bial chu mana tang to in pholdong sei bial in ni lai tang to in MLA by election ale general election a opposition MLA neingun ber bial in ni zelin ka hria in ngai tu hara hun to e a soitura tam tun chumatan chuan du tok le phot mai ango rinomin LH biker avan pui mi em ole khati chin kha vo in chomhalamata na kan clear thei chuani a tlai lam darli pela aron chuak le turanga yango thotho tu te zong chunga lom thu kan soye turon tho zel turin kan in som thar le bokani e
hon man nom le ve kule